салом ба тамошобинони сомонаи оила. Меҳмони навбатии барномаи Сирри Ситора ҳастанд яке аз сарояндаҳои ҷавону умедбахш Бобур Раҷабов. Аввалан хушомадед мегӯяд ки номи аслии шумо Бобур Нею Маҳмад Раҷаб аст. аввалан салому дуруди бепоён ба тамошобинони азиз, ба ҳамватанон ва мухлисоне ки дур аз ватан ҳастанд, ғариб бачаҳо саломату сарбаланд бошанд. Апай Шабнамҷон ҳақиқат надорад. Номи ман аслан Бобур Бобомурод аст, ки соли 1992 сол ҳофизи шинохтаи чанд давлат Бобомурод Ҳамдамов омадагӣ буданд, дар Кохи Борбад консерт доданд. ҳамҷа шодравон падари ман қатӣ модарам консерт мераванд. ҳамҷа дар як коғазча нависта меган як дуотие ки ман ҳомиладор ҳастам, ранги шумо як фарзанд таваллуд шавад ки мисол раҳи шуморо интихоб кунад. ҳамҷа байни ҳамин халқ ҳамин соло дуо додагиам ки як фарзанди санъаткор ба дунё биёяд. Гуфтам номи ман ҳамин шахсан ҳамин Бобомурод Ҳамдамов номгузорӣ кардагиам. ҳадафи шумо аз сарояндагӣ дар чӣ буд? аввалин бор рӯи саҳна баромадам бо суруди яғнобие ки шодравон устод Абдулло Султон сароида буданд. ҳамаш аз меҳру муҳаббати устод Абдулло Султон буд. устод Шодравон Сулҳони Саид ба ҳамин нафаро пайравӣ кардам ва имрӯз хушбахтона ба ҳамин мартаба расидем. Бобур, дар сомонаҳои интернетӣ дар бораи ишқи пинҳонии шумову сарояндаи узбек Лайло овоза пайдо шуд. Ин овозаҳо асос доранд? дар ҳақиқат Лайлия бисёр нағз дида будам. 9 сол пеш дар эфир дида бисёр ҳамин ошиқ шудамда, яки дилкашӣ. баъд ҳам хелқаи оста ба амри тақдир худованд ба ҳамин рӯзо расонд ки 9 сол пас мо ба ҳамдигар расидему якдигара дидем, ҳамкорӣ кардем. устод Доно Баҳром ва Нуқра Раҳматова сароида буданд суруди Лайлию Маҷнун. ҳамна мо интихоб кардем. муҳаббати шумову Лайлиро ҳамагон аз клипи ба тоза омода намудаатон дарк сохтанд ва чаро сирри ишқатонро ҳамеша пинҳон мекардаст? Не якун ма вақте аз сафар омадам, вақте ки ба Панҷакен даромадам, ҳатто таксисто аз ҳамон прямои эфириё ки аз дигар ба ёд диданд, ҳамин пурсон шуда омаданд. ҳамин саволо бисёри бад шуд ки Бобур Лайлия мегирад исусам хали нашуд, туй бисёр гап заданд. овозаи бо Наташа Ивановна зану шавҳари пинҳонӣ буданатон зуд паҳн гашт ва ба қавле ки шумо аз Наташа ба тариқи суду судбозӣ ҷудо шудед. ин овозаҳо ҳақиқат доранд ё ин ки не? баъди ҳеҷ ка духтарша намедиҳад. На зангир шудестам ё бо кофтестам. дар ҳақиқат марди ҷавоне нест ки бе ишқу ошиқӣ, бе муҳаббат зиндагӣ кунад. ҳар чизе ки кардем дар ҷавонӣ, ҳар дӯстдорӣ ягон кори бай нест, бад нест. ай кори кардагим намегум, дасткашӣ намекунам. дар ҳақиқат бисёр Наташаи нағз дидам, дӯст доштам барои ҳусни зебош, барои ҳунари зебош. бо Наташа бисёр ҳамкорӣ кардем ва чанд клипу консертҳои бисёр гузарондем. мутаассифона ҳамдигарфаҳмӣ ки нашуд, оромона бо ҳам ҷудо гаштем. ба тариқи суду судбозӣ не? Не бе тариқи суду судбозӣ, оромона. шумо ба наздикӣ ба Самарқанду Бухоро нияти сафар кардан доред ва то ҷое медонам нияти шумо рафта ба Лайло оиладор шудан аст? албатта бояд ҳамин ҳафтаҳо насиб бошад. ба наздикӣ сафар ба шаҳри Тошкент дорам. иншоалло агар худоам розӣ бошад ба ҳамин. ба хостгорӣ бо ҳамроҳи кӣ меравед? албатта модари ғамхор дорем, шукронаи худо, ҳамроҳи модар ва якчанд нафари дигар наздикон. модаратон аз оиладоршавиятон бо узбек духтар розӣ ҳастанд? бале бале. Бобур, бисёри сарояндаҳо пеш аз тӯй ба арӯзшавандаҳояшон рамзи ишқу муҳаббат гуфта ҳар гуна тӯҳфаҳои қиматбаҳо аз ҷумла ангуштарини бриллиант ва дигару дигар тӯҳфаҳои қиматбаҳо пешкаш мекунанд. шумо дар рамзи ишқу муҳаббататон нисбат ба Лайло
چی توفه کردن میخوای؟ جان شیرین یعنی جانی خودت آن فدا نکنه. جان دریغ نمیداریم برای لیلا. من که گرفتار تویم دنیا همه میداند، عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند. من که گرفتار تویم دنیا همه میداند، عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند. لیلا لیلا لیلا. چونان میسراید که فکر کردم با من هم عاشق شده. با این طرز سرایدنتون اوضاعتان خاصه نباشد بابور. سلام علیکم. بابور، برنامه ما نام گرفته از سری ستوره. یک سری مخفیت رو که هیچ کس نمیداند. با ما میگوی؟ همین روز بازار رفته استادم. بازار رفته استادم پول در کار بود. ادکسم پول بودو کمتر. بعد همین خدا الله گفته برآمدیم رفته استم که زمین نگاه میکنم پوله گرفتم و آستم در کیسه زدم حساب نکردم. یک دو سه قدم زدم که همین 3-4 متر رفتم ای بالا آواز اومد گفت وکنه که همین بچه شستریک بوده. نگاه کردم گفتم چی با؟ گفت آدم ها هم میگذرن. گفت بچه ها یگان تش دخ نمیکنن روان گیرن و یک خود آمدی باید نظر گرفتی رفتی. گفتم شتری سفید دیدی؟ گفت نه. گفتم شرده نمیشه شتری سفید رفتم دورتر حساب کردم 600 سامان گرفتم بازار رفتم خیلی کارا نابود کردم خیستم اومدم. همین گپ ما یگان کزنه گفته بودم. بابور این زمان نرخ سرودها، نرخ آهنگها با قول با آسمان دکه خورده است. خیلی هم نرخی گران دارن. سرودهای شما رو کی تیار میکند؟ کی شما رو اسپانسری میکند؟ سرودهای ما اصلا بسیارتر از استادای گذشته هستند. و خیلی خراجات میکنیم برای سرودا. سپانسر ندارم. حاضرش خیلی شکرانه خدا هم توی مراسم‌های مردم همینقدر بسنده در خودم میرسه. یک آهنگ خود را اگر مخفی نباشد چند سامان میخرید؟ مثلا مولی در خریدن دست نزدم و خراجات کردم. من مثال سرود لیلی و مجنون در همینجا اگر در دوشنبه میکردم ممکن است 300-400 دلار میره. و در سرود لیلی و مجنون وقتی در شهر تاشکند به ثبت آواز کردیم و ارانژировка запись کردیم 700 دلار رفت. 700 دلار از خود کردیم. بله. انا با ثبت کلیپ مثال جایی که بنوار گرفته میشه انا عموما تا بنوار اومدن همین سرود قریب تقریبا 1700-1800 دلار از خود شد. شما گفتید که تقریبا 1700 دلار برای ثبت کلیپی با لیلا کردهتان صرف کردید و 1700 دلار در تاجیکستان این علاقه یک پولی خیلی هم زیاد و گفتید که شما را هیچ کس سپانسری نمیکند و به طریق تویگردی مبلغ به دست میارید. نرخی با توی رفتن شما چند سامان است؟ درآمد توی مرکا نه اونقدر زیاد است لیکن خیلی با کم بیش شکرانه خدا میکنیم. از سرود لیلی و مجنون ما قطعی لیلا همکاری کردیم همدیگر فهمی کردیم و با دستگیری دو طرف همین سرود برای نوارم. شما درباره استاد عبدالله سلطان خیلی هم با محبت حرف زدید. با عبدالله سلطان رابطه خوشتباری دارید؟ اولین سرودی که سراییدم سرودی استاد عبدالله سلطان بود. به اجازت سراییدم. شاگردی آن نفر گفتم خودم گپ و چپا بسیار شده رفتن. من شاگردی اون عبدالله سلطان نیستم ولی پیروی صنعتی عبدالله سلطان هستم. برشان شاد بود. در حقیقت میگن هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. الان شمس تبریزی ما در جاده صنعت استاد عبدالله سلطان بودن و در اصل استاد پروفسیونالی ما که در حق ما یک کف دعا دادن و کردن شادروان سبحانی سعیدم. دان روح شما شاد کند. و بعدا من استادی که عین حال در قید حیات هستن استادی ما در دانشکده درس میدادن با ما استاد دانا بهرام میباشن.
100 солашам устод. бобур ба ғайри шумо ягон нафар аз аъзои оилаатон ё ки наздиконатон санъаткор ҳастанд? падари ман хати модарам бисёр ҳами дар санъат шавқу рағбати зиёд доштанд. падари ман ҳатто рубоба хушрӯ менавохтанд. вақте ки дар маҳалла вай мекарданд, Шералӣ Ҷураев гуфта меномиданд, файрод мекарданд, ки ҳам бисёртар мухлиси Шералӣ Ҷураев буданд. сурудои он каса замзама мекарданд. мо хурд будем, мумкин мо набудем ва ё дар вай буданд, дар роҳи ҳунар буданд, месароиданд. баъд хай ба амри тақдир дигар касбро интихоб карданд. бобур бисёри сарояндаҳо, ман намехоҳам танқид кунам, вале бисёр нафарое ҳастанд ки бангӣ ҳастанд ё ба қавли шумо кайфӣ ҳастанд. то амон нос ё ин ки сигор ё ин ки банга накашанд, суруд сароида наметавонанд, ё ин ки нақш бозида наметавонанд. шумо ҳам сигор, нос мекашед, шароб менӯшед? ман аввал соли 2006 боша ё соли 2007 боша, шукронаи худо, алҳамдулиллаҳ, ҳамамон мусулмонем, қуръона хатм карда будам ба хушбахтона. баъд мо аз устодои беҳтарин таълим гирифтагем. шаробу дигар чизои масткунанда даст назадам, даст намезанам. даст задани ҳам нест. бале вообще умуман истифода намебарам. доред ягон орзуе ки то ба ҳол ҷомаи амал напӯшида бошад? бале, аз заргои худованд як орзу дорам. модарҷонман, бочаҷонман як бор сафари ҳаҷ равон кунем, зиёрати хонаи худованда як бор ҳаҷ карда биёям. анамқа орзу дорам. дар интиҳо якчанд мисра аз суруде ки хеле зиёд дӯсташ медоред замзама мекардед? ман як суруди устод шодрамон субҳони саид, устоди азизи мо, худованд роҳашонро шод гардонад, якчанд порча баҳри шумо. аҷаб дунё пур асрор аст, ба гети одами хор аст. аҷаб дунё пур асрор аст, ба гети одами хор аст. якеро бахту давлат ёр, яке мазлуму ночор аст. якеро бахту давлат ёр, яке мазлуму ночор аст. نه مهر برکا داری، نه حرمت بر پدر مادر، بخواند ابلهان مهمان، عزیزانت به پشتی در. آوازتان خسته نشود و با تمنیاتی شما در آخر به مخلصانتان. مخلصان عزیز و غریبایی که دور از وطن هستند، برادران، خداوند در همگیتون در حفظ امانش نگهبان باشد. با سر بلند، با روی سرخ، با دست پر برگردید به وطن، به آغوش زن و فرزند، مادر جان عزیز. سلامت و سربلند باشه مخلصان عزیز. خانهاتون همیشه توی خورسندی باشد. ما هم کسا در خدمت شما باشیم.